Znači, većina ovih želja se nikad neće ispuniti. No i dalje ću ih čuvati kao i sve ostale. A zašto ih jednostavno ne vratite? Kako molim? Te želje koje nećete ispuniti, možete ih samo vratiti. Onda, ne znam, ljudi bi ih mogli pokušati sami ostvariti. Ako su opasne, može ih se zaustaviti. Ali ako nisu... Potpuno si promašila bit. Ljudi mi dolaze jer znaju da ne mogu ostvariti svoje snove. Taj put je pretežak i nepravedan je. Predaju svoje želje meni, dobrovoljno. A ja učinim da zaborave svoje brige. Vi učinite da zaborave najljepši dio sebe. Ni ne znaju što im nedostaje. Ali vi znate. A sad znam i ja. To nije fair. Moj Saba je dobar. Narod Rosasa je dobar. Svi oni zaslužuju više. Ja odlučujem tko što zaslužuje. Mirej, isprike što prekidam, ali vrijeme je za svečanost. Zar već, ljubavi moja? Neka Aša sjedi s tobom na pozornici. O, ne treba. O, treba. Jeste li spremni, Rosas? Još jedna divna noć u mom kraljevstvu. Tako vas je lijepo vidjeti. Lijepo je biti viđen. Prvo, ono najvažnije. Imamo 2 novih građana koji će predati svoje želje. Elena, Esteban, ovdje ćete biti vrlo sretni, obećavam. Sad zamislite želju i držite je u svom srcu. Pravo olakšanje, nije li? Zaboraviš, ne želiš! A sada, tko je spreman da mu se želja ispuni? Dakle, danas sam dobio izazov da isprobam izvesti nešto novo. Hvala, Aša. I zato s lakoćom i otvorenim srcem punim ljubavi ispunjavam današnju želju nekome tko je strpljivo čekao dovoljno dugo. Sanja Osman! Je, Sanja! Ha, evo je ovdje! To sam ja! Pustite me, molim se na prozor, hvala. Sanja Osman! Vjeruj da mi je zaista nevjerojatno zadovoljstvo ispuniti žudnju srca tvoga. Da šiješ najljepše haljine u cijelom kraljevstvu! Moja želja je ispunjena. Jadan Saba. Čekao je tako dugo. Evo, nikad se nemojte previše nadati. Aša, jasno je da ti neću ponuditi posao svoje naučnice. Ali ne brini se, i dalje ću čuvati želju tvojeg Sabe i tvoje majke. Zauvijek. Mirej? Baš je dobro prošlo, jel da je? Jesi gladna? Ajde, nećemo da se baci. Navalite. I dobar tek. Imaš pravo, Saba. Treba to gledati s vedrije strane. Aša, ušla si u najuži izbor za najprestižnije namještenje u cijelom kraljevstvu. A Saba, bit će drugi put. U to ime uzdravlje. Aša, Saba, moram ti nešto reći. A što to, dijete? Mislim da se tvoja želja nikad neće ispuniti. kako možeš reći tako nešto? Zato što mi je to rekao kralj. Da je preopasna da bi je ispunio. Moja želja je opasna. Ne, u tom je stvar. Mislim da uopće nije. Vidjela si je? Jesam. I trebao bi znati što je ona. Nemoj ništa reći. Ali stvarno je preljepa. Pa, očito, Magnifico misli drugčije. Saba, što njemu daje pravo da odlučuje? Pa on je kralj. On nam je sve ovo omogućio.